Abusuafo ekemaka koyense ye Ghana han musi ayewe uyo obi na uyo Kristoni na utie wiase nyoma na chese wo sa Kristoni no u Kristo som no NCP ensita ensanso ekemaka koyese uyo Kristoni na sa wo de wo si nyamesomfo nyom ko a na wo betie na chese wo betie gospel ko a wo so ne hu se wo ye krefe anko na chese wo di nyamesoma hata wani ase na ende nko na wo sum nyame nko na abekọ heaven obi krampo tumi hu krampo tumi kacha say o na ma onam we se me hu wo heaven pa meka say radio ye cheat because wo nyame sum wo we esi pisita cause enye nyum bia na utie uti say ye to some ha na upuafu na me ka me nsem nyina e de afa ho ne say ade a yanka say your sisters doctors of glory yanka say your maame mo obukopie mo our United Show base so na bram kopie mo wo hon mo ne ebi so mo say and secular music omutie bia na ana omuto omunumtu eka say ai omutie bi ye pa na ebi ti say kodwentwi daddy lumba enyumbi wo hon ma eye bi asenyom but utia it me make sense it me ma wankasa na utumu say in some way e wo nyum we mu pa de ama odo ye de na fe so no it me kira abrabo mu nsensam ni ade na amusam amukoka ye ekoma Ghana for dodo na adwen ekomo so ama bi mu ka say na mo amutu gospel na mokra mokasa asemu yi ende de ayampa nyamesoma sei ebi mo so ka say de amuken de ne kwanso ano eti omo neji de ama omo paaye na nam so ema yankasa ya papa prophet Odro obabonti be ka say daughters of glory munsam amoken nyina no munjai kana munjai tie esanse munsam ya amoken mumma a Christopher free visa so mbetu media kwa abonsam gem esanse munsam amoken nyina no fa ne kwan so eto no de onfoa so de biarada na abra yakase papa prophet Odro ba abonti obeka ne nsam yi na echese echi yankasa ya papa Niger Gazy ama no so ba abonti beka say prophet Odro wo ye nya twum sofo papa nsama ebe de so mo na ya wo dia na ndi o run entade e de gu fom na ne boss wo social media so say ne nsama kan de on jai kan no so njai tie because enye by force say wo yo Kristoni a ontumi ntie wi asenyom na mo nyina mo kan an mama Kristo sum aye didindin na ne nyina enkonkoda nchen enda yankasa ya papa Shee aba bonte mo no so ka say na Tvgh ka wonu tum because their prophet Odro kano of one so papa na say na ya papa Shee kire nim sem we asenyom na masai akọ heaven sana na me na me bozo sama fa Yesu yaso nya fa Yesu aga na mtie nyina mze o fa Yesu aje say Yesu ba okobio o fa Yesu na nka o ye de ope ba say ntisa so what does it was say if you want to follow me deny yourself carry your cross and follow me daily so person di mechi apa anwachi fa wase nuane di mechi me pa me wachi ni se mi jari ase enyum no to mi jari ase abrabo no mansem night club gogo club what am I saying me na me call night club to night club mama night club from my friend yeah well hip life artist and as a high life artist bi o ha or say oto odam honyoma onye hwe okwa sorry obom pai into a true Christian na just entumi nya possible say emo bia na ada no se me tu ene ye yi anka nyame o me yi ni wadi ncha me mfreme se de me ye no se ma yira kura what you say yes you see enter ye to the narrow gate Matthew 7 verse 13 me fan say auto hip life auto high life but on yesa enyama yi bi se bia na on numwi on di obi echi the year echi on so is it okay so betumi to hip life no obeda you okay tiu nyame na ama o adom ache the talent ye de tonwom o say worship me in spirit and truth patama de eye honam ene honhom o say honam kondo tia honhom ni tia honam no ada say wo ha ana wo ha wo ba ken Galatians 5 verse 19 na honam na ba ebi wo cho ni ade tu e plan dey life no and I got 21 to 25 honhom na ba patama de maze and you don't deceive yourself. So why young girl me from me hell. I'm not judging anybody. I'm trying to rebuke you and then correct you. But what am I saying? Yes. Who so ebe ko bonsam jim. Because one no cry no. We ye mama bonsam. What
what spirit inspire you for you to write those songs and compose those songs? So what am I saying? From you be start at the you say woman. What am I saying? What is him? Papi tobo papi. When my grandma made jammy to papi tobo. But yes, we saw we saw we deny say yes I know. Some people we are say. That's what I say. If we are seeing some bono, if we are the bonsam, or mammy Johnson, now they defend and wash out as a new atari. Papa Shee ni se mo o Kenya na chese ojitumpa se dia prophet Odro eka no ne kwanso ano no because yes so nsem bi se so a eno ne man krofo akonya eya Kristofo etumi edi omo bata wiasefo on esan so di omo bata Kristofo on eyesa wo Kristoni ugu hu fi na beba ne sei ena o Kristoni obetumi eti enwum bi ete se ena so me ha dade so me ha na de ogina na wo so ha na wenina eya enwum be na obi so tumi ka se obetedwe one corner no akwa for high tension when na no Kristoni ensese wutie sa nwumwe because sawi asenwumwe e de nipa ebekọ insohwem eti ono de ofwa eye yankase papa eye prophet Odro ofwa no so paaye eti Papa Shee ni sema okan ye ni na nam so magana fododo na de omadwe nkyere ede aba osofo adwe nkyere fatu wo se ne be ya metumi akenkan ede ama kaise University Foundation ewo ho no mo ede mo bibiara a chese onu de osinti na brabo nkoye onu de osinti chese enyema mo ye dia ma onye bi ode behwe ne mba eye hiafo ne ho nkro ne ba University Foundation wo no mo eti se opese obua eye University Foundation mutumi eye adroye emani CPC fa telephone number no was screen so ne from se ne be ya obetumi ni omadi nkita ho na mahwe kwan a mo be fa so a mo betumi aboa afoforo Mr. Eric baby awo bia nyame sure sa brani abra no nyina no otumi di nyama toto ne kwan so papa osu baby awo bia nyame sure wo hia mo abonti abom sambra ne frem ohema echa